bakunzi ba Rube TV turabaramukije kuko muri umunsi twagende ahantu heza cyane kuri mikoro muri kumwe na engineer ni kwitanga Samuel twagende ahantu heza cyane nkuko mubibona hari amashuri meza cyane n'amadrapo asayangana meza cyane ashaka kuba mu idrapo y'u Burundi ni y'Ubushinwa reka rero twumvise ko ngahara umukozi w'Imana hakora ibitangaza reka tugende tumurabe sinzi ko dawa dusanga ari hakiri ko batubwiye ko afite umwanya muto cyane ko ibikorwa by'Imana byinshi reka tugende tumurabe turabe ko bari hakiri Bona turabandanya turashaka kunyaruka kugira ngo dusanga agiye turabandanya nkuko mubibona turabandanya kumurondera yaragiye mukozi w'Imana twari tubakeneye turamubonye yaragiye reka tumuramutse twakora mukije mukozi w'Imana ndabaramukije nanje mwe mukunda kora mukanya ngo shalom haleluya nkuko mubibona umukozi w'Imana ko ibitangaza bikomeye cyane reka tumubaze bimwe mu basanze bakorera nga mukozi w'Imana mashaka gusengera umuntu agakira yego cyane turasengera umuntu agakira Imana ishimwe cyane hama ikindi twama tubabaze hari inkuru twumvise yuko ari ibintu mwaratakaje ngaha tuze mukoresha mu bikorwa by'Imana nk'ivyuma by'umuzika cyane n'indi bikoresho tuze bikora mu ngoro y'Imana byo bari ivyo yego cyane turabikeneye twarabuze ibyo byuma by'umuzika bure turabikeneye mwari muje kutubaza mwari mwarose umuntu yabiduhereza se yatugurira ingoma yatugurira ibyo byuma by'umuziki ko mbone mutugendeye yego birashoboka Imana ikora itangaza yashaka gucisha no muri twebwe banashaka canke hirya no hino hari abantu bifuza gushigikira umurimo w'Imana hama bakaza bakabashigikira none hagize nk'ico umuntu yokora umva yo bigenza gute byo genda gute wabona gute byo genda gute murakoze cyane natanga nimero ya WhatsApp yanje private yanje ni +257 75 128 000 canke bagakoresha limikashe +257 69 06 007 na iko cash irakora +257 79 13 44 22 byatugirira neza kandi y'umuntu Dawidi yaracuraranga igihe umuntu ukoreye Imana mu gushiraho ibyuma by'umuziki cyangwa se ibyuma by'Imana cyane abakunzi ba Albert TV wewe witwa Albert TV ngira murazi Albert TV cyo gisigura uvuze Albert cyo bisigura Albert kincera abantu ba Albert n'abantu bera rega naho waba wambaye impuzu zera naho utaba witwa Albert nawe urwera nawe waba uri Albert washobora gushigika mbo kandi haraba bakire Albert TV n'abakire ni televiziyo y'abakire abantu beza cyane umuntu wese yashoboye kuraba ino televiziyo cyangwa kumva afite iyo mpano yabikora muje hari umuntu ahejeje kugira na wenyene yaraje kubaza iyo nkuru yego yasize amafaranga bya 100 y'amarundi abisi makini menshi cyane rero nawe ushobora kugira naho byo 100 200 500 naho wo miliyoni murumva ko bya bikoresho tuje tubironga tukabisubirizaho kandi mukomeze muturonderera Yesu abaho umugisha murakoze cyane cyo n'ikibazo nagenda babaze ariko ko mukivuga ntacu nagenda babaze ati none umuntu yizaniye amahera akayazana mu maboko kugira ngo abonane nawe umuntu amuhesha umugisha mukorane mu maboko byo kunda ariko mwamaze gucishura ariko kuri cyo ndasimbiza ndababaza ati none ndashaka ko mfise baffle zibiri muhira canke microphone canke guitar canke piano eske noshaka kubizana no baronka gute byo genda gute mutanze nimero ya Eco Cash je nishaka guca muri Eco Cash ndashaka kubizana ari ibintu biboneka gutya nyene byo genda gute murakoze cyane nivyo nk'abari hanze nibone ko ndavuga nawe ushoboye kubizana biri nyene materiel turakwakira ni ngako bashinwa dukorera United Pentecostal Church dukorera hano mu bashinwa urabona ko ari heza cyane imisi yose kwa gatatu tuba dufite amasengesho akomeye cyane gukira ibibazo y'ingwara ubundi abari mu bitaro kwa gatatu ni twita mercredi hospitalier mercredi d'hôpital abari ibitaro buri muntu wese abafite ikibazo araza kwa gatatu na vendredi turasenga guhera saa 8 ariko kandi na dimanche turasenga guhera mu gatondo ariko kandi ubu dufite kite zibiri kuko zimbagije kwa Mungu turasenga muri petite salle nyene usanze ko guhera mu gatondo guhera saa 2:30 gushikana saa 6:30 hama saa 8 muri iriya grande salle uzungurutse ushobora kuyibona tugatangwa saa 9 gushika saa 11 abantu baba bafite ingwara ibibazo nabo tubakora service yabo rero
mwadufasha nkuko turiko turagira kandi mukoze abantu bari mu bitaro bitandukanye bakoreshe ya partage ufite umuntu ari mu bitaro umuntu afite umuntu ari muri prison iyo ariyo yose anywhere ahantu hose umuntu afite ikibazo ufite umuntu akora muri politike ufite umuntu akora mu by'itangazamakuru nko ku mugenzi wawe ufite umuntu akora mu bya business ba businessman wabahereza share ukaba partage kugira ngo bashobore kumenya ibindi bikorwa bya hano bakunze ba Rube TV niyo tugeje iganiro canyu mukozi w'Imana tuzaze ko umwanya muto yaturabashimiye naje nije nabashimiye mwari musanze tugiye sabaho umugisha murakoze cyane bakunze Rube TV ndashanda bibutse mugire partage na jeme kuri channel yacu ya YouTube na Facebook murakoze cyane